Climate change huyuyaw na nafasem आपको मांगी ताकुच climate change o ya lupa ong sabol machail takayakan men kai ruach huyawtar poinsa wasakin komu takuch climate change o ya momonomi mor e bangkak puita tawaktak la on climate change na nafasem. Takuch food security. Food security parata temieni aso me aramas koros nan aso koros palwar o paipan mia o icharen men kachinain safe o mga makoneng me pan kolokol mor mau o moren pachiach. Food security na nafasem miyar pang kapal sang climate change. Sang ni karakar laut kalap kocho o plan renset magkaralong ito sang nagkasiniyang kan. Agaya chay chukay kan solar kairta ni tuwan makoneng o gay chukay malar sang ni karakar tengalang altan sap puweki solar kocho. Puweng kalautela na nepen monga ong kousan. Kousan akan wiya project ten petokati chukay makin wiyata kasin monga. Uch mang may o tapioca. Mechpukach kak patiti puang kalautela, ang kak miela mga o semen and billion agriculture kan, kaunapata men ka wait o wan chuka kan makak billion waktakla and climate. Kampan state and forestry o agriculture, ye wasapukach makosa na kan kak check sawas, when miya nakapen mga. Kasin grant pilmiya sang FSM GEF, Small Grants Program, makak sawasaki kosa na kan limanan, puweng sawasak kamawiyala arail na kapen mga. Terawi lawa pantala. Climate change socha mawawaki oe parata na nafasem. Kosan koro sananaki anso wankak kusuya, tuwan e bangkak kaunapata mau muan waktakla kanan climate, o tuwan kalautela arail na kapen mga. Aramasakan na navasem kener climate change and sowach. And wewe kila tuan climate change kak sowase kousanakan and wiyata plan mamaw o an kelail te kamawan miela po an yainso magwaktaglakan pang parata kousanakan kak kakirtache te memorche. Men kapesawach te pakairwach ko sanga Reserve Department Environment Climate Change o Emergency.